Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi tugenda tubagezaho amakuru adasanzwe mu Rwanda ndetse no hanze. Kuri uyu munsi tubazaniye amakuru adasanzwe nk'uko twagiye tubibabwira haruguru. Reka tubanze tube twababwira incamake yayo. Umugabo w'imyaka 56 Rusesabagina yamaze kuba yakitaba Imana. Ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Uyu mugabo rwose yamaze kuba yakitaba Imana azize rwose ubugwayi yaramaze iminsi afite rwose butari bwamenyekana neza cyane. Uyu mugabo Rusesabagina rwose Imana imuhe iruhuko ridashira. Mbere yuko twinjira mu kiganiro neza, ndagira ngo ukande subscribe. Ese byagenze ute? Ese yapfiriye he? Ese ababyeyi bo cyangwa se umuryango we uramenyeshwa iki? Nibyo tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya. Nge mugiye kubana kwize muri iki kiganiro ni Kwizera Theogene, n'ubundi nibisanzwe nizere ko tugiye kubana muri iki kiganiro mpaka kirangire. Reka tuze mu kanya tubaramburira ibiganiro byacu tubirambura neza cyane gatanu kuri gatanu. Yes, nk'uko twagiye tubibabwira, reka tubaramburire iki kiganiro. Ikiganiro kigiye kumara iminota 3 amasegonda 18. Nizere ko rwose uragenda uhavana amwe mu makuru utari uzi kuri uyu mugabo rwose Rusesabagina wamaze kuba yakitaba Imana. Reka mbabwire amwe mu makuru ye. Uyu Rusesabagina wari ufite umutwe wa FRN akaza kwimukira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'u Rwanda kikaba cyahamusanga kikamufata bitewe n'ibyaha yarari kuregwa rwose ko yari afite umutwe wa FRN, akaza kuba yafungwa. Byamenyekanye ko uyu munsi aho yarari muri gereza hariya muri Kigali rwose yamaze kuba yakitaba Imana. Ni ubugwayi yaramaranye iminsi afite, ariko bamupimaga rwose ubwo bugwayi ntibamubone. Byatumye rwose muri iki gitondo cyo ku cyumweru uyu mugabo Rusesabagina byarangiye ashizemo umwuka. Ni amakuru twagiye tubacukumburira tuyakura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Zari update ikiganiro kuri uyu mugabo Rusesabagina mu kanya turi buze kuba twagishaka tugicisheho gatanu kuri gatanu.